Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Telegramu da se zaštitite radi dodatne bezbednosti. Pa da počnem. Uđete u Telegram, zatim je 3 ravne linije sa strane, a onda ovo podešavanje. Zatim idete prema dole, kliknete na ovo privatnost i bezbednost. A onda u potvrdu u 2 koraka. Onda će vam pisati, možete podesiti lozinku koja će biti potrebna kada se prijavite na novom uređaju pored koda koji dobijete SMS. Treba da kliknete na podesi lozinku. Znači, da bi se zaštitili radi dodatne bezbednosti, morate napraviti jaku lozinku, a zatim nakon prvog unosa ponovo je potvrditi istu lozinku koju ste prethodno unijeli. Ja u ovom slučaju kada unesete lozinku, potvrdite na ovu strelicu desno. Onda, znači, ukucate ponovo istu lozinku koju ste prethodno unijeli. Nakon toga, kada unesete ponovo lozinku, znači potvrdite na istu stranicu u desno. Pisat će vam nagovještaj za lozinku. Nije obavezno, ali možete napraviti nagovještaj za lozinku. To je kao podsjetnik da ne bi zaboravili lozinku. Ali možete na ovo slobodno da kliknete preskoči. Onda će vam pisati e-mail pošta za oporavak. Možete podesiti e-mail poštu za oporavak da biste mogli resetovati lozinku i vratiti pristup svom Telegram nalogu. Znači, tu unesete vaš e-mail da biste mogli u slučaju ako zaboravite lozinku da je resetujete i ponovo vratite pristup vašem Telegram nalogu. Tu kucate. Ukoliko nemate ili niste mogućnosti da podesite e-mail poštu, možete i ovo preskočiti. Ali pisat će vam upozorenje, razmislite još jednom, ako zaboravite lozinku, izgubit ćete pristup Telegram nalogu, nećete moći da ga vratite. Ukoliko ste sigurni da nećete zaboraviti tu lozinku ili tome slično, možete i ovo preskočiti. I lozinka je podešena, uspješno. Ova lozinka će biti potrebna kada se prijavite na novom uređaju pored koda koji dobijate SMS. Samo kliknete na ovo nazad u podešavanje. I ponovo ćete se vratiti svom nalogu. Da uđete u Telegram, časkanje nakon ovoga i vi ste zaštitili se dodatno radi vaše bezbjednosti i tome slično. To je bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav do gledanja.